Pamiarsa kebakaran hutan sampun sawatara kepanggih ring Kintamani, anutin data Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar Bangli salami September, wenten siabaya kebakaran antuk jimbar langkungan 7 hektar lahan sanepuun. Pelaksana Kalak BPBD Damkar Bangli Ewayan Wardana Mausang bencana kebakaran hutan kantun Sida memargi santukan ayutin saking rilis BMKG sasi panas puniki kemargiang kandos bulan November ring sejeruning nampanin kebakaran hutan inucap pai kadandane sering pisan ngerepin pikobat tios mewahnya ne ngeruruh genah kewentanang Whitning Toyo Taler dados piambang ring sejeruning wantu petugas ngeruruh toyo inucap dan ngapiang mangdo kramo ring wawidangan alase sidang wantu nagingin cubang utawi bak penampungan toya sasih panasi mangkin taler kekantenan side ngawinang kramo ring desa siakin kintamani mewah ngerarah toya bersih santukan debit toya ngedikang tur wenten jaringan pipa ring desa inucap sane rusak ring sejeroning nampenin pikabat sane karepin kramo inucap pai katandane dawag tengahing bulan September lintang sering ngirim tangki mendaging toya ke desa siakin. Dayu Swasrina Balipos Nguningayang.